koe aho mahuinga nei he motu ha tōtoru. Tukoni koe loe tōtoru ke he māme hao ni awhi, whitāni e motu ko New Zealand mo Australia, he whakawhita kia e whakamanatuanga ANZAC mai tau nei. Kai ke mena manatu a tōtoru tari mai he tau tahe awhi, hiwe sau whaangfunu whitu. Ne whakamanatu whakamua e niwe e aho nei. Hako pihia e mātu takianga ma New Zealand, ke mahala nā, ke kamatai, ke hoko mai, ke mangaho nei. Mai fōki he tau tāla tū whakahoro, nā kamata toi na New Zealand e whakamanatuanga. He riliu mai he tau tai hawhi hiwe sau mai hong fulu mawaru, e whakamanatuanga ANZAC, Australia ma New Zealand. This morning, I have the honor to greet and welcome each and every one of us whom we are able to come together to share and commemorate the very meaning of ANZAC in our country this morning. In particular to some of our friends from overseas, I believe one or two of you have been especially traveled to Niue to be part of the celebration this year. And also part of our families, or some of our families have also been with us on other family occasions. Please feel welcome to this occasion this morning. So therefore, I wish each and every one of us that you enjoy your time with us during your stay. Ai mana tō ke longa hako tō manatu. Ko mena ia, ko manatu au ke manatu e tōtoru ki tua mai pongi nei ha tōtoru. Whakaue ke he tau whanau whine mai tau whanau tāni. Wai ke ai e whoreni nei, mō whakamatapatu e longonanga ke tau manatuanga ha tōtoru. Ke lata ia mo he tōtoru tau whuata toa leka. He tau tahe awhi hiwe seu hong furu maono. Ne toka ia tōtoru e mata whanga nei, mo e whanua nei. He motu ha tōtoru, ke oatuai ke he tau whakamua he laulangi. Mga hoa nei ke mana tu hi whako e whuata, whewhe la e haua longona. Whewhe la e longona he matua ke hana tamatani. Matua whiwhine ma matua tāni. Po ke tau mga whaua ke he mga tonu nei. I think this is a bit of a challenge to young people at this very moment. Some 96 years ago, when our young people left this country on this land and this cliff top, heading towards New Zealand for World War I. Koe mena ia ki ai kei e tōtoru, e mga hopungi nei, ke manatu e tōtoru e tau momui, harau tōru kua mamahi. Ke manatu e tau momui nei tunga, mai wata mai he manu he pongi. Kua atangia mai e mama he aho, ke tunga e whisi kua matala, hake he pongi, ka kua whiwhingo, ke he mga whiwhi, kua puna mai e mawhola ke he laulangi, kua e mawhola ia, asi hula mo he moe a tōtoru, e atu hau aniwe, ke hoko mai, ke whanei. Pongi nei ke manatu e tōtoru, e tau mamatua ha tōtoru, kua mamore atu. Pongi nei whoki e manatu whoki e tōtoru, e tau mamatua ha tōtoru, ne takitaki e whakamanatuanga ANZAC ha tōtoru tari mai, he tau taha hiwa whawhitu. Kia lau tōru koe tau Palestini. Kia lau tōru whoki koe tau hukui komisi. Ke hoko mai ke mau tōru atu hau ke he waha nei. A mamna kia au kia munia nei aho whakamana tuanga kautau ha niwe
ke he aho nei ha tau tōru. Kia uta mo tau tōru ke aho nei, kia longona mitaki e tau tōru. Whakamnina mai he tua, e ha tau tōru aike whanonga, ke hoko atua tau tōru, ke he tau pōu. Kia munina ha tau tōru, munina e aho, koe nei au.